Phaidi Tinini update na le phiu nai private job hai ke ba part time job no channel by katal kongke subscribe khai thorong lai daily ni update om hai ke mana maga bagwe channel o katal ko subscribe khai ka tongke subscribe khai tongro lai daily ni om hai ke update manai private job government job om hai je nirok ni musung mani tong han ke nirok ano sadi ang je nirok musung mani tei video bo sanawi ronai nge ta form fill up roni phane nangi tongke bo haironi bagi bo nirok ano saumau je om haino videos nai rodi sa ke om haino videos nagoi ronai nirok je confuse tongmani no bo haino video ni bisingtwi nirok no roi ronai nge faidi tini nge private job om haike part time job khayani bagi nirok samunai tugui tongke o channel bisingtwi pe krungi tonglai di nirok om haike na manai nge faidi nai nyelai sinai require home tutor for maths class 11 English medium. Interested person please WhatsApp your experience in this number. Kaisa kok na di nirok tuition khaigani musugui tongke English medium no class 11 ni math tabo maths class ma prangnai class 11 no nge nirok bono nogo thangai ma prangnai contact number hangke bono WhatsApp tei message khaimawo 8318269466 un number o nirok contact khai di nirok omono samung tabo tuition phurungani musugui tongke paringke next na lepi unai job vacancy a reputed service center needs male female front office executive for knowledge of computer interested candidate may apply at enke tabo na dia reputed kaisa company hai ke service center ro sela te brui nirok samung khai manai office ni samungo inke computer ni knowledge tongani nangnai inke nirok apply khai ni inke brono WhatsApp tei phanu hai ke call khai phanu bro by contact ngai manai hai ke email tei phanu brono contact khai manai inke broni email ke rafcu agartala@readymail@com om haigo tei contact number hinke 986258250229 o contact number o contact khai din rok samone bagi khani hinke next na lepi onai recruitment ke candidates having experience in TDS e-filing are required for a reputed charter accounts CA firm at Agartala. Interested candidates are requested to email their CV in tabok nirok experience tongke TDS e-filing ni khai mani experience tonghang ke nirok u samuni bagai khai manai accountants rok rungha amhai and knowledge tongke oro Agartala ni kaisa farm on ngai nirok interest tonghang ke nirokni biodata hai ke ba CV broni email lo pathok di email tabok salary hinke brok bai salai mani bisingtwi na salary rok ngai broni email ID ke juvsagt2022@gmail.com hai ke ba jobs agt2022@gmail.com om haini go nirok email tei khai manai nge next job vacancy wanted smart and educated female receptionist for doctor chamber village in Agartala send biodata in WhatsApp number engke nirok brai om hai lekha pora gereng brai engai nirok kaisa receptionist om hai doctor chamber o samung khayani interest tongke om hai ni go samung khlai manai receptionist doctor ni chamber ro nirok ni biodata pathogui manai broni WhatsApp ni bisingtwi WhatsApp number hinke 8731946879 te kaisa ke 9233407315 o contact number o contact khai di nirok doctor ni chamber o samung khai gan interest tongke
receptionist mane tangni rok receive mahai brokno narga suyai nargani bahai rokni bagai samangong nai hinkhe pari next nali nai asuk jora toino hinkhe friends ongni rok channel o kotal ko subscribe khaijak kotong hangke subscribe khaigui tongani ta poglaidi nirok haike channel bai kwrwngui ni tonglaidi je phrono haike update mangani bagui nirok government job private job haini samang rok naitugui tongkhe o channel ni bisingtwi nirok manwi manai hinkhe asuk jora toino sinai friends ong khanani video naisingui tonglaidi teibo haike sokphai nai daily ni update mangani bagui jotono hambai।